Ngiyababingelela abathanda nabafisa ukwazi ngobuNazaretha, nabafisa ukwehlukanisa phakathi kwemfundiso yobuNazaretha nemfundiso yamadimoni. Uma ngithi imfundiso yobuNazaretha nemfundiso yamadimoni, ngisho ngoba kunokukhuluma la eNazaretha ukuthi ngesikhathi ubabamkhulu esuka entabazwe esethathe isinqumo sokuthi uyalemukela leli zwe elimbizayo ukuthi akeze azoshumayela ubuNazaretha kuleli zwe, uthi kwabe sekuqhamuka amadoda amathathu. La madoda amathathu uthi ambuza athi, Shembe, usuvumile na ukwenza lento okuthiwa hamba uyoyenza? Wathi yebo, sengivumile. Ayesethi la madoda, lalela-ke, njengoba usibona sibathathu nje sizohamba nawe lapho uyakhona, uyolubeka unyawo nathi silubeke, konke la uhamba khona siyobe sikhona sikubhekile. Uyothi mawuthi abantu abahlale phansi sithi thina basukume, mawuthi abantu abakholwe sithi thina bangakholwa, mawuthi abantu abagcine imithetho kaNkulunkulu sithi thina bangayigcini, kunamsebenzi muni ukugcina imithetho kaNkulunkulu. Mawuthi abantu abahloniphi into kaNkulunkulu sithi thina bangazihloniphi. Thina sibathathu wena wedwa, siyobona ukuthi ubani oyophumelela. Ilokho-ke kushoyo ukuthi mangithi kukhona ukushumayela kobuNazaretha kwakushunyelwa uShembe ethi abantu abenze intando kaNkulunkulu njengalokhu ibhaliwe encwadini yemithetho kaMose. Bese kuba khona abantu abanemfundiso yamadimoni, lawa ayethi kuShembe ayamfungela ukuthi la yakhona ayophikisana naye. Ngeke ngakuveza-ke phambilini ukuthi uShembe ngamandla ayenawo wawanqoba la madimoni ngoba wabushumayela ubuNazaretha, baphenduka abantu ababelikhuni ngendlela eyisimangaliso ekutheni bangaphenduka abakholwa, kodwa baphenduka abakholwa. Kwathi lapho mayebona la madimoni ukuthi ayehluleka ukumnqoba uShembe maye ngaphandle, emvusela iy'meshini, emvusela uhulumeni ulwa naye, esebona ukuthi into engcono ukuthi nawo la madimoni awagqoke ingubo emhlophe ukuze ayilwe lempi engaphakathi. Siyibonile-ke imisebenzi yala madimoni, singofakazi bayo. Njengamanje ayikho into ongeke uyithole engathi ayenziwa umuntu owumNazaretha eyihlazo emehlweni kaNkulunkulu. Sebekwenza konke izinto eziyihlazo emehlweni kaNkulunkulu. Ngamafuphi nje ubuNazaretha sebuyilento okuthiwa bufike kwi-disrepute, sebufike la behlelwa khona isithunzi, siphelile finish, phelile nya. And uSathane kulezi zimpi zakhe engayishoyo ukuthi ulwa ne-institution kaShembe, walwa ne-institution yokuphakama, walwa ne-institution yenhlangakazi, uyigubhuza manje uselwa namavelusi ebandla lamaNazaretha. Khona enye ividiyo engangayibona la khona umuntu ogqoke umNazaretha uligunde ikhanda liyimpandla, kodwa ugqoke umNazaretha uvumisa ingoma.
uyigoso lengoma, uvumisa ingoma ngomNazaretha. Lo thina amaNazaretha sithi uyingubo kaNkulunkulu. Lo thina amaNazaretha sithi ingubo yethuna. Lo thina amaNazaretha sithi uyingubo yensimbi. Lo sithi thina amaNazaretha ngawo siyamnqoba uSathane. Kodwa lamadimoni engikhuluma ngawo aseyithathile le ngubo sekuyingubo yomdlalo. Sekuwesi-ke njengamanje njengoba sekune social media sebeyabukisa laba bantu. Sebenza lezi zinto benze lezi zinto beyithatha boyiposta kuma social media ukuze ibuke umhlaba. Ukuze umhlaba ubone ukuthi lento kaShembe sekuyinto yomdlalo. Akuseyinto kaNkulunkulu, akuseyinto ongayesaba. Umuntu ogqoka umNazaretha uma eza kuwe awusakwazi ukusho ukuthi lona umNazaretha wangempela, lona umNazaretha wokudlala. Umbuzo sekutheni-ke sengabe thandazela kanjani abantu baphile ngale ngubo esiphenduke ingubo yomdlalo. Umbuzo sekutheni-ke ngoba lezi zinto zikhona kuma social media ziyabonakala, nabaholi bayazibona lezi zinto. Bathule bethini bengayikhuzi. Yini intshumayelo yalamadoda amathathu uShembe ayikhuluma ngawo ukuthi amkolodela ngesikhathi esuka entabazwe ezokhanda lobuNazaretha. uShembe wabatshela omkhulu bethu wathi, bantu abami, kuzofika isikhathi la nizohlala khona nabantu basesihogweni lapha ePhakameni lapha ebandleni lamaNazaretha. Kuzofika isikhathi la nizohlala khona nabantu basesihogweni. Bambuza omkhulu bethu bathi, nceke yenkosi, siyobabona ngani labo bantu basesihogweni na? Wathi, baba mkhulu, laba bantu abayokufuna umthetho kaNkulunkulu, abayofuna ukuwulalela. Uma ubatshela umthetho bobuza ukuthi kuba nani uma ukwenzile, uma ungawenzanga. Uma ubatshela ukuthi nokuthi akwenziwa bekubuza ukuthi kuba nani uma ukwenzile. Uma ungayanga esabatheni uba nani? Kuba nani uma ungayanga esabatheni? Kuba nani uma ungayanga 23 ku14 na 25? Kuba nani uma ungagidanga? Kuba nani uma ungayanga esimayweni? Uthi anokwazi ukuthi labo bantu sekuyabantu basesihogweni. Uthi abantu basesihogweni niyobabona ngokugcoba imilomo ibe bomvu lapha phakathi kwenu nenzipho zabo zibe bomvu. Uthi laba bantu basesihogweni niyobabona ngokungafuni ukulalela umthetho kaNkulunkulu. Uthi laba bantu basesihogweni akabayizwe inkonzo. Uyothi uma ushumayela inkonzo bona babuke wena oshumayela inkonzo kunokuthi balalele izwi olukhulumayo bakhulume ngawe wena okhuluma inkonzo. Lokho sengakubona nakulezi inkulumo ezedlule esengangayithumela ngaphambili. Ufika uposte inkulumo noma inkonzo obonayo ukuthi ngokwezinga lawo lenkonzo ifanele ukuzwa abantu bonke. Kodwa kunoba umuntu aphawule ngenkonzo omthulele yona, kodwa jika aphawule ngawe wena othumela leyo nkonzo. Ajika akhulume ngawe wena ukuthi nokuthi mhlambe athi uyiphekula, mhlambe athi thina sinoNkulunkulu wethu ukuthi nokuthi. Kodwa inkonzo ikhuluma ngendaba kaNkulunkulu nombuso wezulu. Labo bantu labo yibona laba ababantu basesihogweni. Labo bantu laba yibona abayinzalo yalamadimoni ayikolodela uShembe esuka entabazwe. Ngoba usebe njengamadada. Idada mawulithela ngamanzi, amanzi awezwele edadeni. Sebeyafana labo bantu naleyo nto. Ubanika inkonzo kaNkulunkulu ukhulume ngoShembe,
kodwa bona bejike leyo nto kunobe balalele umyalezo, kodwa bajike begxeka umkhulumi womyalezo. I-same thing ayenziwa ilamadimoni ngesikhathi uShembe Shumayela la bembiza ngohlanya. Kunobe belalela kushoyo babegxeka yena bembiza ngohlanya. Yini-ke abantu basesihogweni labo uShembe ekhuluma ngabo. Yini-ke abantu basesihogweni amadimoni lawa ayiqolodela uShembe suke entabazo ukuthi wena Shembe soyibona indaba yakho uyothi ukhuluma lokhu thina sibe sikhuluma lokhu. Inkinga-ke inkonzo yamadimoni ivamisile ukuba mnandi ngoba idimoni liyakwazi ukuncenga. Idimoni linekhono lokuncenga umuntu ukuthi ephule umyalo kaNkulunkulu. Linekhono lokwenza izinto zokuthi uphambane nentando kaNkulunkulu. Futhi idimoni liyayivikela into yalo. Idimoni nje linamandla kabo ukuvikela into yalo ukuze ingonakali ngoba uma yonakala bayancipha abantu abaya esogweni. Satshelwa ukuthi kuloku kuzohambe kufika abantu abangeke ukufuna umthetho, abangeke ukuzwa umthetho, abangeke ukulalela izimfundiso zomthetho kaNkulunkulu, abayobe bephikisana nakho konke okushiwoyo okuyintando kaNkulunkulu. Yini-ke leyo intshumayelo yamadimoni? Yini-ke leyo indaba yamadimoni? Uyabona uNkulunkulu ngesikhathi edala umuntu, wamdala umuntu wamnika inhliziyo ebunene, inhliziyo yokwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Kwafika uSathane wazomnika inhliziyo embi, inhliziyo enomona. Le nhliziyo enomona elwa nokubulala inhliziyo emnene kumuntu. Wena wabona uKhayini no-Abela. U-Abela wayemnene emthanda uNkulunkulu, menikelela uNkulunkulu emhlungela izinto eziyigugu kuyena u-Abela. Kodwa kwaba khona uKhayini wayethi menikela uNkulunkulu amhlungele izinto naye uKhayini ayengeke azenze lutho, ayibone efanele uNkulunkulu. Yini-ke inhliziyo ephakathi kumuntu, inhliziyo enomona, ebona zonke izinto kufanele kube ngezakhe. Imvamisa-ke le nhliziyo emnene iyahlulwa ile nhliziyo embi enomona, le nhliziyo kaSathane. Ngoba inhliziyo emnene ayikwazi ukuncenga, kodwa inhliziyo kaSathane iyakwazi ukuncenga. Futhi mayibona ukuthi awuncengi iyakuphoqa, ikwenzisa izinto ezibuhlungu noma ikwenzela izinto ezibuhlungu. Njengoba nje kulo mfanekiso engiwenzayo kaKhayini no-Abela, uKhayini wagcina embulela u-Abela, embulalela umona, embulalela ukuthi inhliziyo yakhe yini ithanda uNkulunkulu. Banjalo-ke abantwana basesogweni njengamanje baphumile ukonakalisa le nkonzo kaThixo. Uma ngabe kufanele ilunge inkonzo kaThixo ibuyele endleleni efanele, benza konke okusemandleni ukuyibhidliza, ngoba inkonzo kaThixo sebeyenze yaba imfashini. Inkonzo kaThixo sebeyenze yaba isource noma umthombo wemali yokuthi abantu bazicebise. Bengazicebisi ngombuso wezulu kodwa bazicebise ngombuso wasemhlabeni. Yini-ke leyo intshumayelo yamadimoni. Kanti intshumayelo yalokhu kuhamba ithi zidele. Uma ufuna ukumlandela zidele kuqala, thabatha isiphambano emahlombe akho. Washo njalo uJesu kwisigwili, wathi dayisa konke onakho wabela bompofu usungilandela. Okukhombisa ukuthi kunzima kangakanani ukulandela indlela kaNkulunkulu kunokulandela indlela yamadimoni nendlela yababi. Lento le iyangifikela mangibona ama-comments enziwa abantu mhlambe kumavidiyo aphostwe umuntu thizeni okhuluma intshumayelo mhlambe engekho
efactionini yakhe yobuNazaretha, obuNazaretha sebanama-faction. Kunokube balalela inkonzo kodwa bagxeka yena lowo muntu, bagxoka isimo sakhe, bamushe. Kodwa kumyalezo uzwile yini wona na? Cha, akanandaba nomyalezo ngoba akasebenzeli umbuso wezulu, kodwa usebenzela umbuso wesihogo ngoba uwumntwana wasesihogweni. Bengithi njengoba ngihlale ngisho ukuthi lokho engikukhulumayo angikukhulumeli isizukulwane samanje, ngoba senginesiqiniseko ukuthi isizukulwane samanje is beyond repairs. Ngoba uma usitshela iqiniso, kunobe lelo qiniso bali-analyze balibuke, kodwa bebelithathe lelo qiniso bafuna ukulishintsha belenze intando yabo. Sesenzela isizukulwane esizayo ukuthi isizukulwane esizayo sazi ukuthi okuyikhona ngempela okuwubuNazaretha kufanele ngabe buhamba kanjani ukuze bakwazi ukuzenzela umehluko. Ngoba basekho abantu abadala bayaphela ukuthi babaxoxele ukuthi le ndlela ihanjwa kanjani ngokukuthanda kaNkulunkulu nangokwemiyalo kaShembe. Ngiyaxolisa nginomkhuhlanyana. Manje-ke ngiyafisa enhlizweni yami ukuthi sengathi bekungakhona umuntu ongenwa umoya ukuthi mhlawumbe lo buNazaretha yini kungenziwa kanjani ukuze busindiswe kulamadimoni abukhungethe. Ngoba lento it just calls for one person okumholi of a dominant faction ukuthi akhondeme lento, ukuthi into ethile nethile yayingenzeki ngoba ehlisa isithunzi sobuNazaretha. Namhlanje kugxekwa abantu kuthiwa kunamakhehla athatha amatshitshi, noma sazi ukuthi kulezi nsuku zanamhlanje itshitshi sekunjengokuluma itshe ukulithola itshitshi. Angisho ukuthi awekho, kodwa sengisho ukuthi sekunzima ukuthola itshitshi. Itshitshi namhlanje sekuwumuntu ongazele. Umuntu uma engazele nje kuthiwa itshitshi, kodwa angikho-ke lapho ngila ekutheni kune-criticism ekhona la ku-social media egxeka abantu abadala abathatha iy'ngane ey'sencane. Leyo nto leyo yenziwa yithi maNazaretha esithatha into esibona ukuthi lento ingasi ibeke ibandla endaweni ebucayi kodwa siyise ku-social media. Asiphiki kulobuNazaretha sihamba ngabo. Kwakunomthetho wokuthi umuntu oganiselwa umuntu osemdala, umuntu owephula umthetho wobuNazaretha oyinkosazana wamitha wazala, wamiswa ngoba uyamiswa ngingakhuluma ngakho ngaphambilini ukuthi unkosazana ka-25 uma imithile iyamnqunywa esontweni imiswe bese kuqhamuka umzali wayo akhulume nomuntu thizeni ukuthi ngicela ungihlambululele ingane yami. Kwakuwabantu abanjalo ababegana abantu abadala, hhayi ukuthi ungasukela ingane nehlukana ngo-30 years ubusuthiwe nizothatha ingane, leyo ngane yentombazane uthi uzoyenza umkakho. Uyayonisa leyo ngane ngoba uzohluleka ukufeza iy'mfuno zayo, ebese leyo ngane ibona ontanga yabo bese kuthiwa leyo ngane iyafeba, kanti ifetshiswe umuntu noma ifetshiswe i-system. Manje leyo nto leyo ingakho ngithi idinga nje one person, umholi, ukuthi ayikhondeme ngoba i-approval yokuganana kwabantu ngokwazi kwami kobuNazaretha komthetho wala ekhaya ikhishwa umholi osesihlalweni. Kuye kufanele kulethwe ilist yabantu abazoganana ebese i-approve ukuthi laba nalaba nabo laba kulungile. Kwabanye khona afika eno-X ukuthi hhayi lo ngesizathu sakhe angathi mhlampe aye sichazele lowo muntu. Manje-ke umbuzo sekutheni-ke kuphi lokho, kuphuma ngaphi uma ngabe sekuzothathwa iy'ngane ziyonikwa abantu, umuntu ose-above 60 years kuthiwa akaganwe umuntu o-just out of okuma-20s.
osafisa naye uku-enjoy impilo yasemshadweni. But-ke konke lokho kuyimfundiso yalamadimoni. Kuyimfundiso yalamadimoni ayekolodela uShembe. Kuyimfundiso yabantwana basesihogweni abangasafuni ukulalela umthetho owawubekiwe nomthetho wasemandulo. Angazi ukuthi mhlambe singenze njani ukuthi sikwazi ukuhlukanisa amanzi kupharafini, ngoba njengamanje ubuNazarethe bufana namanzi nopharafini ongenwa amanzi, okudinga ukuhlukaniswa nje. Amanzi abekwe eceleni, upharafini ubekwe eceleni ukuze kulunge izwi lenkosi. Namhlanje amaNazarethe asethandazela abantu bangasindi ngoba uShembe usukile kuwo, uNkulunkulu usukile kuwo. Ngenxa yani? Ngenxa yemikhuba esebeyenza egameni lobuNazarethe. Yini? Abantwana basesihogweni. Yini? Ilaba bantu abayikolodela uShembe esuka lebethi sizoke sibone ukuthi lento yakhiwe kilunge yini. Ngoba uyothi mawuthi abenze nje abantu thina sithi abangakwenzi lokho. Ilokho-ke bengifisa ukuthi ngikudlulise namhlanje. Angifisi ukuba mude njengoba ngisho ukuthi nomkhuhlanyana. Angifisi ukuba mude kakhulu, kodwa nje engikushoyo ukuthi laba bantu ababesho uShembe ukuthi siyohlala nabo abantu basesihogweni sebekhona, bafikile, and benza futhi lento uShembe ayenzi, sho ukuthi abayokufuna ukulizwa izwi lakhe. Abayofuna ukulalela umthetho kaNkulunkulu, bofuna ukwenza yabo imithetho ngokuthanda kwabo nangokubona kwabo, ngoba bafuna ukudumaza inkonzo kaNkulunkulu. Ngoba laba babelwa nayo ngaphandle babona ukuthi abagqoke ingubo emhlophe bangene ngaphakathi balwe nayo lento kaNkulunkulu bengaphakathi kuyona, ungakwazi ukuhlukanisa ukuthi lo umNazarethe, lo akuyo umNazarethe. Inkosi ibuseni ekuzweni.